Samira bin Hamadi hija Palestinjana li għandha 23 sena. Iggraduat relazzjonijiet internazzjonali mill-Università ta' Malta u bħalissa tagħmel masters dwar ir-riżoluzzjoni tal-konflitt u s-sigurtà fil-Mediterran. Very excited to take all the knowledge and experience that I'm having and building here in Malta, which is a big part of me, and help my country back in Palestine. Samira bin Hamadi hija waħda minn 16 student u studenta barranin li benefikaw minn boros ta' studju għal studenti minn pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u minn reġjuni milqutin mill-gwerra. Il-boros ta' studji qed jiġu finanzjati l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin b'investiment ta' 265,000 euro. Studenti ieħor fil-fatt huwa mill-Ghana. Teaching us about the Mediterranean experience as well as touching on various subjects across the diplomatic field is incredible, honestly. I think, as they keep saying, Malta will always remain in my heart. Qed jibbenefikaw ukoll studenti mill-Etjopja, mill-Libja, mir-Rwanda, mill-Eġittu, mill-Ġibuti u mit-Tunisija. Huma din isegwu korsijiet fid-diplomazija, l-azzjoni umanitarja, l-iżvilupp sostenibbli u l-enerġija sostenibbli fl-Akkademja Mediterranja għall-Istudji Diplomatiċi il-MEDAC. Flaqa mal istudenti internazzjonali fl-Università ta' Malta l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg ħabbar li għas-sena d-dieħla se jitilgħu għal 19 il-boros ta' studju li ġew approvati għas-sena akademika li jmiss. Il-Ministru Borg qal li b'din l-inizjattiva illi tagħmel parti mill-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp ta' Malta, il-Gvern Malti tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-pajjiżi tal-istudenti benefiċjarji.